namukena kambe ka Master Xitsonga. I'm not laced. Lalamlo of course that Dr. Josh Rebane. Hey, I used to go suka man, namranga panda, ay, go look digging man. So Makali reta na Makali previously I update. Sorry for the delay. You could look na update. I could get us one, you could not update. Go edit them go sing take a matter hours Martung and one content was like, hey, look take over. I mean, Marsha update. So previous commission Dr. Josh Rebane, of course, I highlight the gigs. La Maka, of course, Singa, we say continue from Konanyana la. But before key yona yivona ku swifikise kwini Dr. Jeshi man fike tsala this post I think shikahle sungula post leyi even then kota ku tlhela ndhaku yivona ku mayengani kasi a xonlayo so hi fike yivona Dr. Jeshi Mafosi fika yi kombisa mhaka ku kasi I nyimpi ya yini ni poste hi swa tigig ta mina without mentioning anyone's name se ku humesiwa ti-video ta khale na ti-emotional blackmail ku humela yini what's happening ka Gaza byela mina magezi I'm all ears I think I loko tsala I'm all yours I khayevula mahingani kwalano ta ke swilalerisa kwala kwa mizange mishina vito ra munhu Dr. Josh Rimanda mi nga ti dlayisa kona before ya ka swa mahingani la mi ti dlayisa hi comment leyi nga va kona la leya endliwe hi Pilato ni vete ni ku ya Dr. Josh man leyi a ni kha ni zama kona mi defender yes ka interview a mi nga rhongo ya Shangani Gang but la mi fike mi va rhongo ngopfu lero na loko mu beef wa mina makaza na swi nga ta swilo because ku na comment leyi endliwe hi Pilato a kha accuse ku Mayengani hi yena nga ku mupfani ka ti-gigs because I pfala na Mr. Boss na J John ku ya hi yena munhu loyi of course a swi fambisana na ti-facts obviously because munhu a kha kombisa timhaka to na n'wina a nga ri ku mi pfaleleni a swi fambisana ti-facts because hi swi provini ku na n'wina Dr. Josh mabuku wa na Mayengani na ka ti-sponsor ta ya mabuku iyo ivi ku na mi fika mi kombisa ku noted hi loko endleni ka vulavisisi laha mhaka yi nga fika yi va yi onhaka koho kwalano sweswo swi nga endla ku se mi tseketseliwa manjhe se sweswi hi ta hi kha hi ya ka section ya Mayengani hi vona kasi a ku ndleka yini na swi Dr. Josh mayizela yi mpfumpfa layo ku magezi a ti kahle ku ndleke yini let's go. So after Dr. Josh of course I kombisa timhaka ku last year a yi humese project yo hisa and yi tlhe yi feature ka yi ri la Gaza one of the hit songs lexi nga fika xi endlekala hi ku a ni vhele a yi ri ku themendeleni Mayengani xi te hi swa swona la the initial post xi nga va xi kombisa ku va ri ni tirhisa 3 va ni tirhisa murhi mi fana lowu va hleketa swi huma ka papila wa ni nga swi landzi mara ku swi va interesting nyana Sure, ka this section, kongelaka la swi huma kona la okay khe ya mahlweni tlhe yi sapota Isak Bazooka hi yin'we ya ti-promoters vanhu swa endla na tigigi na vona kambe yo leyi tshama yi ri na Gagashi va ta hetelangi swona yi fike kombisa ku swa ku album i hit muchayi u byeriwa hi vaseketeri ivi ti-promoters va n'wi buka hayi swa ku tibela xigubu mi tlhe mi cina ni leswi Dr. Josh of course a kha yi vula swa ka post ya ku yona yi humese ti-hit vhele laha and vanhu va tsaka loyi kha yi perform so a yi kanetiwa hi swona sweswo there is no gatekeeping vanhu vo ti rhandzela beni Mayengani so murhangaphandle yi fike yi supporta because as you can see loko yi fike yi cheka ti-comments yi fike yi tsala ku amen and yi yoxe yi fike yi share ku ze ni yi voneni post leyi and ku ze ni hi ri ku yi referensihi so loko swa ha ri teta vhele laha murhangaphandle yi tlhe yi va yi ri busy swinene hala ka personal account ya yona leyi i personal account ya murhangaphandle leya Benny Mayengani yi na tick so nakho yi ri busy swinene
laha hi nga fiki vona of course yi kombisa timhaka ta ku vana va le ku xanisekeni mara ma ha tsundzuka ku a ku humelela yini hi mina hi 2014 loko ni humesa album ya va Yuda or a mahi Mrana so mina ku hi swa tinsimu ta Xitsonga ku langutisana hi Mrana because a mi nga se landzela Xitsonga but ve ri ku humele swo tala ngopfu so ku na ti-accusations to tala ngopfu la ku accuse ku Dr Joe Shirima loko ni kha ni swi landzelerisa la koko a ni mina ni nga ri ka swona leswiya so I can't really be sure of it ku a ku ri ntiyiso or kanjhani because ni voni kha yi accuse ku yini leswa wrong ku vona yi ku hey na album ya mehe ni nga tlangi on radio I'm not sure ko ti-accusations leti ni nga ti vona ti ri kona so ni nge koti ku va ni kha ni va xoxo hi swona ngomi nga khometa n'wami ri ko minkarhi yaliya ngomi swi tiva ku for sure ku yini leyi ni dokodela hi vo ma 2014 ku se a va hambaneni vhelevhele ku swi endlise ku yini la continue ku hala ka akhawunti yi kha yi kombisa ku a hi amukeli loko swilo swi herile eya ku hayi ri hayi swi ku hi mahengani hayi swi herile swa Dr Joe leswi of course vonaka swi kombisa kwalano hey ku ve busy swinene okay yeah yini very very ngisekhe ngena ka section ya ti-clip leti ti vulaka Dr Joe ku yo blackmail hi mahengani i fika vekela this clip and of course swi strategic swi clear ku mahengani of course a kha line la a tlherisa Dr Joe Shirima le ndzhaku la kombisa ku leswi yi nga n'wi endla swona la ku ya hi sayiti ra yena let's go a ku ri minghana lena is the ice have been broken ne okay swona va nga swi clear bu Joe swi le ka album ya Bengo loko va raba ti-voice ta hina ti rabe bu Joe of course mina na Prince na bu Joe hi tirhe album ya Hekeleke as a team but unfortunately December liya ni vuye ni hanya ka pain yin'wanyana ya ku a swi vava ngopfu a ni ri na Prince right there so vana va hi treat-a as if we are not part of the album as if ya pupuruka loko ri mina yena nhlayo wa munhu makatla ni na surprise nyama ka n'wina I still have this okay yeah nga tshineta kamera na chat lava mi vonaku live va ta mi vona yeah u kombisa phephahungu Yes. na nga vulavula hi ra 2013 ra Benny and Prince out na tsundzuka so I still have this paper mara nyamuntlha ni ta ri handula in front of everyone ma ri vona leri ra ri handula na closure aka this night ma swi vona ku ri ni fakele ni twisisa pain leyi a ni ri ka yona ya ku endlwini ya mina a ni hava na newspaper na yin'we ya fill up but I had this fill up leyi nga ndlela matimu ni hava na phepha na rin'we but ni ve na newspaper leyi since 2013 because a ni nga ri na pace loko vanhu va tlanga Hekeleke a va hi languta as vanhu vo mina ni vuriwe swilo swo tala ni vuriwa munhu wa makatla ni na jelezi ni yini but vanhu a va nyikiwe information ya wrong so eka Hekeleke yin'wana mfanele ku chavalala whatsa ya hi swona ku rabiwe swilo swo tala kambe leswi tsakisaka leswi nga handzula Hekeleke yes ya lexi ni nga and stuff like that so ku hi sayita ra Dr Joe Shirima na force a kha yi kombisa timhaka to mahengani o yi blackmaila loko se a va kha a vekela inani i clip liya ka nkarhi luwa sweswiwa ku ya hi laha vona mhaka leyi na ku vhele a ni se va hambane na swi to ku a va ha tirhi as a team vona mhaka leyi laha yi nga responda na kona laha yi vulavula hi ti-video because yona clip leyi mahengani a yi vekerini prior to ku va Dr Joe Shirima of course yi kha yi tsala post ya yona laha yeah of course leyi nga fika yi kombisa ku se ku humesiwa ti-video ta khale na ti-emotional blackmail vona mhaka leyiwa so hey mhaka ku yi tlhe yi vuya yi leha because proof yi kona straight it's crazy guys it's crazy because ku na phati yin'wana hi telaku la sure because mahengani tlhavekela this clip I think a tshame hi veka ku ri ka channel ni ku rivela vito ra video vanhu va mene mi kuma ku title ya kha yi fambisa ni helo na swi fambisa ku na risimu swo chanisa but yeah a hi fike hi vona mahengani a fika kombisa timhaka ta ku so of course mrangaphat of course yi fike yi kombisa timhaka ta ku blackmail Vincent wo Benny a compose album ivi va zaya a cha album u nga va nyiki credit no va tsala u hi endla xihlekisi ka Gaza
Stop playing a victim by victimizing others. I have seen through you. A hi endleni research hi mbilu ya bava loyi ku I munhu wa njhani. Ivi ku vekela this clip. Hey, a xi tikiseli mahengana. Ku endleka yini? Ku endleka yini ka clip? A hi yingiseleni. As you can see, as you can hear, voice I'm rang upon. There's similar cash and conditions. Very terms and conditions. Apologies. Terms and conditions apply. So I can't am rang upon the very the original one. So now should talk I recall. It's crazy. It's crazy. Hey. I saw even more music Dr. Jones no voice ya mahengana and you won't even know a ri kona la hey ya so one of course might ask original song in so original song lera very I swipimelo ne swipimelo terms and conditions yi va yi ri ka xichangana I swipimelo ro right sa nga ri kona murangaphandla ra nyike swipimelo ka vona you section there you go swi famba na terms and conditions apply so misava leye andi swi rabe mi ke swi tshembe no ari ko mahengana ke mi ra gra madzana no terms and conditions so ro ri sim ra ko lerwa vasapane va malu so hi hata voya aredza kona misayiko hey hatuwini nkarhi lowu a na nyiko na gold this swako swa leha nya tinyimi ta kona ya katika so as the last section ka side ra mahengane hi fike hi vona of course yi kombisa timhaka ta ku na sweswi na ha repeat ni kombela mi ngo buka hi ku I na vana mikarhabyana loyi ya ku hlaya ka bodi majoli DJ Matt, vanhu mbabuka va foyit music a yi chayeli swona leswi n'wana mi la ku kosa ku tiphayini mitsengo mi tisa ku va chayela mali mbuka va foyit mina a ni naveli ku va foyit va hlupheka a swi naveli total kozi ka phateka va hi kombisa swona a tin'wana tiphatsi ta kha ti ta the update I think yi ta yi kha yi helele kwale ta yi kha yi landzerisile tin'wana loko loko va kha ku leka heteleswo loko ri a mi nga subscribe ta kombela mi leka subscribe hi ka mali mi ngo sala hi miri ka mutini wa nga ri wa n'wina matlangela ya va ka TikTok va te munhu a nga sali hi miri mutini wa nga ri wa yena phe muti loyi wa ba n'wina selifanichwa tshama ku muta wa mina mara swi rhongo swo siya swixevo handle swi rhongo ngopfu swo siya swixevo handle malume mara mutini wa nga ri wa n'wina vona na leti loko munhu ala ku ta hluvula a homi xitandi a ya lava xitandi xa yena a ta kota ku hluvula hi swo kokwani se ni tshwa hi mhaka muta wa mina ni tshwa hi mhaka muta wa mina mara munhu a mbali xikipa phe muti loyi wa n'wina I wa papa n'wina na ni dlayini malume